Siyambonga bazalwane uNkulunkulu ekseni lo hambe nathi baze kwaba la. Amen. Amen. Sasa lithuba ngibingelele nonke lenikhona endlini yaNkulunkulu kukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu muhle wethembekile tikhathi tonke. Wethembeke bazalwane noma kuwe ubonakala ngathi akakathembeki kodwa yena wethembekile. Amen. Hallelujah. Ekseni bazalwane ngezi angcizelele na indzaba kumbe before ngifika lapha egcizeleni angicale ngisho ukuthi bobabe bonke bomake bonke abantu abasha eSunday school sivele nibingelelekile egameni likaJesu ngalokukhethelekile babesilinda mgojwa uNkulunkulu namake silinda siyabonga kuba khona kobagqojwa ngaphakathi kulenanzawo bathandazi my intercessors siyanibingelela nonke egameni likaJesu Kristu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu bazalwane bamfundisi ngiyabonga kakhulu kuba sesayidini lapho kungisekela kubo bonke lokwendawo ekseni bazalwane ngisangisho lokhu ukuthi kubalekile ukuthi umuntu athathe letinto letintsathu yathi kunatinto letile kumele ukuthi noma ngabe sofuna kuphela amandla okukholweni mara nawuthi uyadibuka ukuthi angeke sisabazalwane nasikhuluma sathi umuntu evini laNkulunkulu liveta ukuthi umuntu unetibusiso letintsatfu tamahala. Unani bazalwane unetibusiso letintsatfu tamahala. So qala sibusiso ukuthi ute endlini yaNkulunkulu ute kutokhona uNkulunkulu lokuthi udile lithi iBhayibheli kunesibusiso saloko sikhona abantwana. Asivuleni masinyane incwadi Revelation chapter 1. I know ukuthi sihlala sivula but sendela ukukhumbutana Revelation chapter 1 verse number 3. Hallelujah. Ukhona lekunasifundela Revelation chapter 1 verse number 3. Ubusisiwe lofunza lamavi alesiprofeti. Number 1 ubusisiwe umuntu lowenza njani makholwa Lofunza lamavi alesiprofeti. Kunani wangakhulu ubusisiwe umuntu lowenza njani lofunza lamavi alesiprofeti. Net lokuthatha iBhayibheli nje uvule nje iBhayibheli makwami babe wami sesiwami ukuthi wami lokuvula nje iBhayibheli ungakaze wenda ukuthi net lokuvula bese uyafunda lisidla uNkulunkulu unani unesibusiso net ukuthi ufunza nje iBhayibheli unesibusiso kubeka babe skin Babusisiwe nalabo labawevako bese benda lo babusisiwe nalabo labanjani lebawevako uchaza kuthini babusisiwe nalabo lebawevako uchaza ukuthi bakhona abantu labangakwazi kufunza lebangakwazi kufunza iBhayibheli but njengoba bangakwazi kufunza iBhayibheli bakhona abantu lebangabaqela kuzaba bafundzele iBhayibheli. Kusho ukuthi uma ngineka mina ngimuntu lokwazi kufunza iBhayibheli manje ngiyasifuna lesibusiso seBhayibheli kumele ngene njani ngilanza umuntu lekakwazi kufunza atoyendani atomfundzela iBhayibheli then njalo uthola sibusiso sani bazalwane sokufunza iBhayibheli nje wena namhla njengoba utela endlini yaNkulunkulu lokulifunza nje iBhayibheli sobusisiwe lokuthi utoliva lifundwa sobusisiwe kokugcina bese lokuvala amavi bese benda lokhu lokubhalwe kuso sokugcina sibusiso ukuthi nasowuvile ungagcini ngokufa ngoba bakhona abantu bazalwane nasishumayela bona balinze ikhipha lamagama ukuthi hey wabatshela umvile mzala ubatshelile uma ungabi lo ubatshelile uma na uliva lelivi bese uyenda uthola sibusiso just ekseni bagcwele kunesibusiso sokulifunza kunesibusiso sokuliva kunesibusiso sokulenda live la kuNkulunkulu sikhona bagcwele so ekseni nje dad ukuthi njengoba uvukile wageza wamlaya sathane wenta la unesibusiso samahala sekuthi utolifunza utoliva uma kungendeka udlule ulende uthola sibusiso sani sekulenda sikhona amakholo. Amen. So ungathi so letinto letintsathu nje noma ngabe ufuna kulova esontweni buka letinto ngilove ngishiwe 3 yetinto tamahala alisho ukuthi nikele utothola lesibusiso
alisho usithandaza utothola isibusiso, alisho ukuthi uzila utothola le tikhona tekunikela tibusiso, tikhona tekuzila tibusiso, kodwa leti tamahala asithisho lokugcina sokulifunza sekuliva nesani sekulenda live la nkulunkulu. So into lesathane uhlulekile ekuvimbeni balive sikhona bazalwane. Amen. Sathane uhlulekile ekweneni abantu kusibene njani balive, uhlulekile kubavimba kusibangaliva ngoba nakathi uvale emasonto eCovid bantu bashumayela social media, bashumayela ema-TV, bashumayela ema-YLC, bashumayela yokwinzawo. So uzamile uvala usibantu bangaliva ukuze abantu sithole isibusiso, kodwa wena njani uhlulekile. And Sathane uhlulekile nokwenda ukuthi live la nkulunkulu nyalo bantu bangalifunzi ngoba noma ngabe uhlele ekhaya lapha yanesheya sine sifunza la ngoba sesilifake ku-PK sisinasikwathi yamateo nawe noma ufuna ukusonda noma uhlele ngesheya uzangiye sonke namhla mara ngeke speaker siyafika nawe uyamfunza Mateo. So uyahluleka Sathane kule timpilo njengokusibantu bangalifunzi njengokusibantu bangaliva uyahluleka mara usakhona wenda bantu ukuthi bangalendi. Bantu abaningi bayaliva lishukelwa bayalifunza mara abalendi. Hayi ayibekeni bene njani asifunze ngeke incwadi yokuqala incwadi yaJeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Jesu bazalwane inkosi nemsindisi wempilo yami angimbonanga lo njengaye. Ukhona lapha nakuthatha lesokuqala sibusiso sama lento ukuthi uyafunza nje uyasithathela. Mhlambe ubabesine ngabona sobabili bayi. Mhlambe alikhaze nabo bazalwane ukuthi sibusiso abantu bazalwane sibusiso bakhona ukuhlukanisa isibusiso netimbo lephathekako. Sibusiso bazalwane into yokuthi ndothi nje yabona namhlanje ubuvukile ekseni. Lokuvuka kwakhe ekseni awukaluzi lutho ukuthi uvukile and awukagaini lutho ukuthi uvukile mara lokuvuka kuwe kuyini kusibusiso. Akusinto noma hamba uyiphakamise enkulu ukuthi ngibusisiwe ngoba nginaloko mara ubusisekile ngoba bakhona abantu lebangakavukanga namuhla. Angisakhazi ke mhlambe tungeke into ephatheka sikhuluma nje kulethe ngaphatheki lokuthi ugibele ebhedeni uvale emehlo ulale uyovuka ekseni sibusiso lokho. Kunabantu labagibele ebhedeni bavale emehlo kuse nke bawavulile basho bazame ukuvaka bafunakela mara buthongo kafiki kuse ukuthi ke bazogubhukela la bazogubhuka ngoba akanasibusiso sokulala. So bazalwane tibusiso tihlukahlukene tisona ngendlela hlukahlukene bantu lokukhuluma ngesibusiso bacabanga imali. Mfundisi ngiyamva ukuthi sibusisiwe ngihlupheka so mahlupheka asikhulumi ngaleso kuhlupheka nyalo sikhuluma ngesibusiso leso ungeke uze usikhombe ukuthi naku but samahala sokuthi nokuthi uyaphila nje ubusisekile. Uma uke wabona ekibhedlela ngesikhathi seCovid kunebantu lebe banganaso sibusiso make bhebhe sokuphefumula ngibumule kwathi baba bakhona bebe bafake emshinini kube ngumshini lo uthi phansi ethu ba sibusiso semoya wamahala bebanganaso. So umele uthathe tibusiso ukuthi lokuthi uyaphefumula nje so sibusiso lomo you are blessed ukuthi uyaphefumula. Lomunye nje uma ungayesibhedlela yobuka labanye abantu abafuna ukuchitha amanzi abasebenzisa indlela lebadalwe ngayo kunemaphayiphi la wena uchitha amanzi nje kamnandi you are blessed. Nawufuna lengane uyothi khulula kamnandi labanye kunemaphayiphi la kabhobotiwe konke la abasaphili ngendlela lekumele baphile ngayo kodwa baphila ngezamazama ngeplan wena uphelele you are blessed. Asifunzeni lelivi Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3. Yes. Ngibite ngitakuphendvula ngikutshele tintfo letinkulu naletingaphenyeki
wena longatati. Sibongele baba. Babekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, mqalisi nempelelisi wetimilo tethu, uNkulunkulu okade longalali, uNkulunkulu lotiveta ngezwi lakho etikhathini tethu lesiphila kuto. Nalamhla babekuseni siyakholwa ukuthi uNkulunkulu longatiphikisi, njengoba ushilo babe ukuthi livi lakho lifaniswa nemvula, ukuthi babe naliphuma alijika wena umsebenzi. Nasekuseni babe siyakholwa ukuthi ngamunye wethu longene nayo indzawo babe ekhonzela uNkulunkulu onemandla, izwi lakho kunemsebenzi letowenda ngekuhlukahlukana kwethu babe lophilako, babe lothembekile. Labanye babe batawuphiliswa uNkulunkulu onemandla ngalo ngoba lona tabasele umsebenzi. Labanye babe batawukhululwa ngalo ngoba lona babe lobasele umsebenzi njalo. Labanye babe bayawuphendvuleka ngalo ngoba lona babe lobasele umsebenzi. Labanye bethu bayawuvuseleleka ngalo. Ngaleyo ndlela babe lobasele umsebenzi. Ngamunye babe lonemandla phakathi babe endlini ekhonzela izwi lakho liyowenda umsebenzi ngoba liphumi lijike lawenda umsebenzi. Khuluma ngalo ke babe ngoqotshiweyo wakhe ekuseni, uNkulunkulu onemandla wonke. Tethu tindlebe babe sitivulela lona ngoba lona linguwe. Tethu tindlebe babe sitinikela kulo ngoba lona babe linguwe. Nasitinikela kulo sitinikela kuwe babe lona emandla ekuseni. Babe kucobo lethu lonke sitinikela babe kuwe ngoba babe wena uNkulunkulu lomizwi lakho lobeka khona ekuqaleni umhlaba usengabanga khona. Khuluma ngalo ke babe uNkulunkulu onemandla wonke, titsebeni tenceku yakho babe lonemandla. Ngalendlela babe umthume ukuthi babalethe ngalo kithi thine babe siyalemukela ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sendeke babe singagcine ulimukela bathi babe sende babe ukuthi ekugcineni siphethe sesiyalenda sitha singabi nemandla ukusihlulekisa ngoba sekukhulume wena sithandaza ngoba siyakholwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kuzobe phakathi. Amen and amen. Hallelujah. Kuyiqiniso bazalwane ukuthi bantu labaphilako noma ngabe unemali noma ngabe unamali noma ngabe uphilile emtimbeni noma ngabe uyagula noma ngabe bazalwane unabo konke noma ngabe uyeswela, kona kuyiqiniso ukuthi bazalwane uNkulunkulu kuba khona isikhathi lapho umuntu ajina kumbita khona uNkulunkulu. Noma ngabe unemali noma ngabe unamali noma ngabe uyahlupheka noma ukelile noma ngabe ufundzile noma ngabe ungafunzi, kuyiqiniso ukuthi kuba khona isikhathi la utodzinga kumbita khona uNkulunkulu. Ngisho manje bazalwane noma ngabe uyakholwa noma ngabe ukhona bozidlani uma tinosetingahambi kahle nabo uyabuyedwa bathi eyinkosi yami ngoba bazalwane kunesikhathi lapho kulona loyo akumele kumbita khona uNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu kuJeremiya, yeJeremiya ngibite ngetikhathi letimatima uthi ngitokuveta into obakase wayibona nangikuphendula. Uthi kuJeremiya, wena Jeremiya yinye into ekumele ubambelele kuyo ukuthi uma kufika isikhathi lesimatima unganaki isikhathi lesimatima kodwa nake emavi ami ukuthi atheni mavi ami, athe mavi ami ngibite ngetikhathi letimatima ngitokuphendula. Kunebantu kulamalanga lesiphila kuwo uma kuba khona isikhathi lesimatima ababiti simakathe bazama ngemizamo yabo bese nasebahlulekile bese kuhamba bita simakathe. Sikhona bazalwane, sikhona badweli. Asithole nana indzaba lento yofakazela esihamba ngayo incwadi ya Matthew 15. Matthew 15 verse 21. Matthew 15 verse 21. Matthew chapter 15 verse number 21. Yes. Jesu wesuka lapho waya etindzaweni taseTire naseSidoni. Umfati labe umKhenani wakuyo leyo ndzawo weta kuJesu akhala athi angithi ngalapha ifoundation ithi uma kunesikhathi letimatima senza njani siyambita. But let me warn you, osimuqwayise nje kuseni ngalendlela lekavele ngayo itolo akusikulendlela katovela ngayo lamuhla. And ngalendlela umbita ngayo akusikulendlela lekaphendvula ngayo. Bamishek Abednego bambita umlilo uvutha, but kuphendula kwakhe akazange
bavimba ukuthi bangangeni emlilweni bona emlilweni bangena bathi kuphendula kwakhe kwaba sekutheni nasebangenile emlilweni abekhona yena kuze abavimbe bona kumbika bambika mara nokumbika kwabazange bavimba ukuthi umlilo ungangeni sekukhuluma nebantu nebathi simbikile uNkulunkulu sihloko sami sigula ngimbikile uNkulunkulu mntana esikolweni bathi kwaba ne-accident endleleni kodwa kube sihloko sami sadlula emhlabeni hayi ngoba uNkulunkulu ahlulekile bathi uNkulunkulu uphendulile nengoba akaphenduli ngale ndlela lewena bawulinzele ngayo uze utiside ungamkheni uNkulunkulu uze utiside ungafuni ukuthi aphendule ngale ndlela wena lofuna ngayo asambe babesini so ifuza nje bisho kwenenzaba ungavali umfati lelo umkhanani wakuyo leyo ndzawo weta kuJesu akhala athi ngihawukele wena jamba zabantu uyakhala amthushilo ukuthi ngimbide nangu umfati sotabuye utakombida uthi ngihawukele qhubeka baba ngihawukele Nkosi ndvodzana ya Davide indvodzakazi yami iphethwe lidimoni kabi unenkinga nomake inkinga yakhe umntwana wakhe uphethwe idimoni leli demoni limphethe ngendlela lemangalisayo uvile Jeremiya bekaprofeti uvile Jeremiya asho wathi ikhona inkosi leyamemetela ukuthi uma usenkingeni boyibika sibona nalomake naye ugijima uye enkosini usenkingeni ukuthi indvodzakazi yakhe iphethwe idimoni kabi uya kuJesu uya kumuntu levele bekashiya ukuthi mbideni uthi uqaphele ukuthi akenye ngale ndlela wena ufuna ngayo qhubeka kodwa Jesu akazange amphendvule bafundisi bakhe base basonzela kuye bathi mxoshe lo mfati bamba mara namba zorwana inkosi ithi uma nenkinga nibombida nami lo mama unenkinga uya kuJesu ufika uthi Nkosi ngihawukele indvodzakazi yami ile demon kabi Jesu lesiBhayibheli wambuka nje amen wambuka nje Safale sikhathi uma sina understand abantu lokholwa amen stoba lenkinga lemali ukhale ngembedithe Jesu akubuke nje amen etuka lo lesiBhayibheli bafundisi bakhe bathe Nkosi qosha lo muntu qhubeka baba mxoshe lo mfati ngobe nawu Solomoni uyasilandzela uyakhala Jesu waphendula wathi angikathunyelwa kulomunye umuntu kuphela etimvini letilahlekile letingema Israyeli uthi uNkulunkulu uyabona wena makinga uthwa kungadi njengoba kula angekanga kulomunye umuntu ngilethe kuma Israyeli kuphela hawu ngathi lo Jeremiya uthe simpile usho njani ukuthi akaketanga kithi ude kuma Israyeli kuphela qhubeka baba kepha lo mfati wasonzela waguqa embe kwakhe wathi Nkosi ngiside yabona bazalwane uma ngabe sikhuluma kulesikhathi sanyalo ufika kuJesu uthi Nkosi ngicela ungiside asizimhambe uyahlupheka ufuna umsebenzi ufika kuJesu uthi Nkosi ngiside ngiyahlupheka ngifuna umsebenzi Jesu avela athi angeketanga kuwe ngithe kuma Israyeli mina nawe kusibesingena kanjani besinashasta 2 yes hawu lokhu munye nakathi sibothandaza siboqela sengiyaqela sothela ngakithi kimi mina nawe besoshasta 2 amen Jesus mara lo make lithi iBhayibheli akazange ashaya istatue wahlala qhubeka baba Jesu wamphendula wathi akukalungi ukuthi kudla kwebantwana kulahlwe ethinjeni mara kusakhuluma Jesu uthi Jesu kulomake angikethi kuwe ngithe kuma Israyeli lo make uthi akunenzaba nami ngitokulinza kenza ngama Israyeli ngitokulinza Jesu yabona usilomake ngathi solo yapeketela uthi Jesu kulomake lalela la
akukalungi nokuthi kudla kwalama Israyeli ente kuwo kuthi nasebadla bona timvuthu uthini usakalungi ukuthi kudla kwama Israyeli kunikwe tinja. Amen. Choza amagama ubita lo mali ngani? Ngakasho mina kusho nini? Elisho njalo lithi lokudla akukalungi ukuthi kunikwe ini tinja. Choza lo mali yinja ngokusho kwaJesu enzayo. Qhubeka sive lo mali. Umfathi waphendula wathi, "Yebo, Nkosi, uqinisile." Lo mfathi akakahambi usaselapho. Amen. Wabona ngabe ngambili. Yes. Ayine nawe ngabe uhambile. Bakutshele ukuthi lo usikutele la akufuni wena. Usina uthi yebo phela into linza bathi ngalokusele akufuni. Usina uthi into linza bathi lalela la tinja lethi njengawe atitholi. Bengiqona eveni, bengiqona usaphahla, bengiqona usatinathela, bengiqona usajola. Ngide inkosi ngitshela ukuthi mina ngiyinja. Ngiyinja. Mina nawe besingahamba. Asive ndomani. Umfathi waphendula wathi, "Yebo Nkosi, uqinisile, kodwa netinja tiyawatfola emavuthuluka lasele kubanikati bato." Uyabona lo mali ingwe. Sebakubitena ngenja. Bakutshela ukuthi lokudla kusuka kwakho lo manje uthi ngiyeva Nkosi. Netinja lo muntu nato tithola timvuthuluka letiwa lapha etafuleni. La hlele khona labantwana oswekute kubo. Uyahlomane belandiswa yini? Asiyene encwadini ya John chapter 15. Amen. Is it 15? Asiyene encwadini ya John chapter 15. Siye ku verse 5. John 15 verse 5. Utomuva ukuthi yini into lobenda lo manje. Ahlale. Uyitholile baba? John chapter 15 verse number 5. Yeah. Mine ngingumvini, nina ningemagala. Lo ohlala kimi nami kuye uyawuthela tithele tinyeni ngobe kude leningakwenda ngaphandle kwami. Abephiza lesokugcina statement. Kude leningakwenda ngaphandle kwami. Uthi Jesu bazalwane kule mavi lawo. Uthi mine ngiyumvini uma kusisihlahla lesi. Umvini sikhuluma ngale stem ngale sigodo lesidudla sakhona umvini. Then emagatsha vele emagatsha lesibajwayele. Uthi Jesu mine ngingumvini. Nine ningemagatsha. Ube sekathi Jesu kude leningakhona kukwenda ngaphandle kwami. Just lo make lo bekayibambile lemfihlakalo nokuthi mine ngine problem yokugulelwa ngumfana ene kude leningakwenda ngaphandle kwalomuntu lo. Kude leningakwenda ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. Mara kuyavakela bazalwane. Lo manje ufinyelele kwathini imfihlakalo yokuthi kona noma ngase ngiyakwatisa. Ukuyabona na ulambile. Mina lapha ekhaya mfundisi uyathi noma ngakwata njani kudla lokupheko lapha ekhaya ngiyadla. Noma ngakwata njani kudla ngiyadla. Ukuyabona utikwatise uthi hey lo mfati umkwatise utikwatise. Mfata asibabe nakudla ngifuna ukudla kwakho utikwatise. Mfata mboye kudla gibele phethela la. This is 8. This is 9. This is 10. This is 11 ebusuku. Uva lithumbu lethu. First 11 angeke umbambe. Uyobe sewusekitchen. Uye kuphi? Kuleli ya plate. Ngoba kude longakwenda ngaphandle kwaleli plate uyalidzinga noma ukudumisa uthi lo mfati umkwatisile kudla kwakhe la kuphekela ngufuni. Mina nje makuyaphi kona angisho ukuthi kuhlala kumula video abedlini. Mara noma ngingakwata kudla wamhloza ekhaya ngiyadla. Ngizakwatile. Ngoba ngiyakuthi kude longakwenda ngaphandle kwalokudla ebusuku novuka phela. Uma nguthe ungithembe hamba uyilinga leli.
Utikwatise nje utikwatise bese ugibele ephezulu ulambile. Mhlambe la udle banganini kungcono. Ulambile. Gibele ephezulu ukwatile ulambile. Past level ukusenzeni kakhulu. Amen. So nomanje bekathi ingoyini ukuthi kude lekanakwenda ngaphandle kwabani. Noma ngaba ngempita ngentsha vele kude lengakwenda ngaphandle kwaJesu. Uyabona likholwa lelilatiko ukuthi kude lelingakwenda ngaphandle kwaJesu. Ngisho noma bangalendalo sonweni, noma bangalihleba, noma bangalikhuluma kabi, noma bangalikhuluma belendeni, ulikholwa lelilatiko ukuthi there is nothing lengayenda ngaphandle kwaJesu. Aliyinzawo nilihleba le weekend le dabo linje ngoba liyathi ukuthi kude lengakwenda ngaphandle kwaJesu. Ngiyadoma betele seni kude longakwenda ngaphandle kwaJesu. Uye intolo, uye lamuhla, uye laphakade. Emandulo bazama kumjikela babona ukuthi kude lengakwenda ngaphandle kwakhe. Nalamuhla abantu basazama kumlahla Jesu. Batabangabo baya kude lengakwenda ngaphandle kwakhe. Noma ngabe thina sesidlulile kude labayokwenda ngaphandle kwakhe. Kude. Komena ngosikhona. Verse 6. Yeah. Umuntu longahlali kimi uyawulahlwa ngephandle njengeligala. Abune ome kufike abantu batfote lamagala bayobuwa basa emlilweni. Lapho afike ashe khona. Nanihlala kimi nemavi ami ahlala kimi. Ngiyawucela lenikuthandzako nikuphiwe. Lutfumo lwababe Uthi Jesu uma ungatidumisa usuke kimi ube lidala lelitimele lilodwa lingakanamatheli tuka lesihlahla into lento kwendeka kuwe uyoma ube lidala lelomile bafike abantu labathonta tikuni bafike balithode bayolipasa ngoba uphume kubani kuJesu. Kodwa uthi ke Jesu hlalani kimi nemavi ami ahlale kimi. Ngelinye bese niyaqela lenikufunako bese niyendelwa. Ngelomake lo uyatile lemfihlakalo usinoma ngempita ngentsha mara nangihleli kuye nekudzingako ngizobe sengiyendelwa. Noma ngempita ngesinjengane kodwa nangihleli kuye ngizobe sengiyendelwa. Kuthi angimemetele ekuseni kuthi hlala kuye noma into tingakuvumi hlala kuye ngoba into oyidingako utowendelwa yona. Ngiyangibona ukuthi ngase ngiva kancane. Bona ngiyangiva lethi ngiva kancane. Asesiyiguqule ke lento. Asesiyiguqule sithi ungahlali kuye. Ayithi mhlawumbe into ngiva lapha. Ungahlali kuye. Nemavi akhe angahlali kuwe. Ene uyokela noma ngabe yini angeke wendelwe. Maria fakani. Angithi uma lithi hlalani kimi i-opposite yahlalani kimi ningahlali kimi. Sengifuna kusithi abantu abathi lento yokukholwa ngathi iyacizelelana. Hlalani kimi. Kodwa na ungayifuni le yokuhlala kimi yena njani ungahlali kuye. Nemavi ami ahlale kimi. Kodwa na ungawafuni emavi akangahlali kuwe. Uthi ke niyobe sengicela lenikudzingako nikwendelwe then ke ngala kuwe uyobe sewucela lokudzingako ungakwendelwa. Mara yena sense. Imfihlo bazalwane kuseni before siyothandaza isehlala izodlala ezinyaweni zikaJesu. Izodlala ezinyaweni zikaJesu.
Zozala